Nigo yaba eng'ana y'omuichano omonene emambia y'erituko ria rero ekera abanyanyimbo korwa ase egetaseni kia Kisii Central Police Station banyora omunyanyimbo oyomo ase erieta Corporal Marjory Bosibori gakwete ase chinchera chiobotutukanu ase ogoyaka risasi koreng'ana n'omo Sub County Police Commander o Kisii Central nigo akoerera buna nyagosira nigo bakorete emeremo yabo igoro magoroba abo ase atebetie omunyanyimbo omwabo buna nigo agochia goekonya abo ase egotebekana buna achiete agaisiekera ase room eyemo korwa ime abo ase kagere buna nigo ayagete risasi ase egekuba nigo emambia y'erituko ria rero munyanyimbo oyomo agania gosoa ase room eywo ekero anyora esiekire korwa ime abo ase yabetereria batagore murangu abo ase banyora omubere bw'omunyanyimbo oywo. So akawachana na mwenzake na vile alivyoachana yule mwingine alifikiria kwamba yeye anaenda kujisaidia, ndipo akaja akaingia katika ofisi ambayo ofisi ya mawasiliano, akaingia ndani akajifungia kule ndani na hakuna mtu alijua kile ambacho kilitokea pale ndani mpaka leo asubuhi, wakati mwenzake aliripoti akiingia katika hiyo ofisi akapata ile mlango imefungwa. So akajaribu kuifungua namna ambavyo wanafungua kawaida, lakini haikufunguka. So walilazimisha ile mlango kufunguka, na walivyoingia ndani wakampata yule mwenzake ambaye yule afisa akiwa amekalia chini na bunduki imeanguka chini. Amekalia katika ile hali ambaye alionekana kwamba tayari shaaga. Nigo boigo omo Sub County Police Commander oyo ateba buna nyagosira oyo tachieti gotebia onde bwensi ose nabwate omochando onde bwensi abwase baba bagoichanera egekorekio nigo bachakia obotuki koenekia ogokwa k'omunyanyimbo oyo ekero omubere oye oirwa ase enkendu. Litushtua kwa sababu hatukutarajia jambo kama hilo kutokea wakati huu, hasa ikimuhusu huyo ofisa ambaye hajaonyesha kwa wakati wowote ule, hajaonyesha hali ya kuwa na jambo lolote ambalo linamsumbua. Jana aliripoti kazi mchana, na hata hiyo kazi ya jioni alivyoripoti hakuwa na utata yoyote kati yake na yeyote yule mwingine. Inko ripoteri egetaseni kia Getembe korwa ase egetaseni kia Kisii Central Police Station, Elitariane Brian Nyakundi.